rutayizamu yo Chris ibitego bibiri agiye amasimbura Gabriel Jesus. Arsenal ibitego bitatu bishyira ku mwanya wa mbere. Manchester City byirimo ntago mbizi nshaka no kubimenya. Abantu mutembera mikara riteta mwese aho muri mu amazi mu bikindi. Yaba kataka we niko yitwa ngo Kopama tatu kubita kwa Wolverhampton Wanderers barasta ngiye gukora ingofero mu Amerika direct ko nangira tagiye kuzisuka ariko birangiye nazigize n'iki ariko muri rwanda ko direct zigiye kuza. Ikipe ya Chelsea rafata ikipe ya Wolverhampton Wanderers ibitego bitatu harimo ibyo bitego byose by'umusore twa Kopama penalty ebyiri igitego cyiza cyane cyo pasi ya Kukoreye ikipe ya Wolverhampton Wanderers zakoza kubona agatego kamwe konyine ariko birangira ikipe ya Chelsea ibitego bitatu muraza navuga ati ndimo ndaza niko Real Senior cyereko n'abanyere ko Real Punzis niko Real Punziza ya Senior murayemera cyangwa ntago muyemera mumbwiza ukuri tarya n'ibyanyu abarasta rero congratulations abakoze ikipe ya Chelsea mwese rwose mukomera amashyi ikipe yanyu. Sawa kabisa nyuma kandi weekend muzo komeza kuryoherwa cyane na kimwaji cha NBA cyitwa American Gin mu Rwanda hose murabizi ko gihe hari ubwo ni muri murastafata American Gin ukize kuri mugenzi wawe ngo yes ku buzima bwacu basabwa Chelsea no kuko bigenze hanyuma umutoza Real Senior tumwemere. Cole Palmer rebana na Josesa yahitesho Parma heza umuze mu mubiri utekesha amavuta azwi aryoshye iryo kandi yihariye intungamubiri n'ubuziranenge. Fry Mama Parma Chelsea. Baby steps pampa nziza ku bana bose. Baby steps pampa nziza ku bana bose. Umusore witwa Cole Palmer mukuru Jose Sagaze amutera penalty umunyezamu aguye Cole Palmer taranazariya tereka mu gitego cya mbere cya Chelsea kimwe Wolverhampton busa. BNB Kigali FM BNB Kigali FM 89.7 inshuti y'abamamaza. Bamwita Liam Rosenior umutoza ikipe ya Chelsea ibyo ari gukora byose biri guhinduka zahabu. Match ya gatatu ya gatatu ya kane nawe yari ya kane nayo ni ya kane. Liam Rose abatoza bato bari mu kazi na Serie cyane bikomeye Amavubi barebereho iyo penalty ya kabiri ikipe ya Chelsea kuko ni ya mbere yari Chelsea yari penalty hanyuma Chelsea bangiza neza cyane kabisa umusore twa Cole Palmer ajya kwitera none Cole Palmer yahitesho Cole Palmer heza umuze mu mubiri utekesha amavuta azwi aryoshye iryo kandi yihariye intungamubiri n'ubuziranenge. Fry Mama Baby steps pampa nziza ku bana bose. Bamwita Cole Palmer umuzamu witwa Josesa azi ngo yashutse Cole Palmer atera aho yateye. Cole Palmer ahindura amutera Sansenike Chelsea 2 Wolverhampton yayikarenya ngo atinywa. BNB Kigali FM BNB Kigali FM Bien joué Cole Palmer. Sarze gutera imipira iteretse. Chelsea 2 Wolverhampton busa. Katugaruka iminota 35 busa ku busa. Heza umuze mu mubiri utekesha amavuta azwi aryoshye iryo kandi yihariye intungamubiri n'ubuziranenge. Fry Mama bona pasa za preparation kipe Chelsea. Cole Palmer avuga ati ntabwo ndi butsinde gusa kuri penalty yariya umupira itatereka mu rushundura ari ikipe
ikipe ya Chelsea bitatu Wolverhampton yayikaraye nyaguna atinywa Baby steps, pampa nziza ku bana bose. Arsenal de Gunners nayo kugishaka mu gihe ekipe ya Chelsea ibitego bitatu byayo na Blague Cole Palmer ubwo barayitanu uyu munsi. Umupira mwiza arahawe na Marc Cucurella. Nibyo cross nziza cyane watagora igitego cyiza cyane rwose muri plafond. Supimendi Spania. Heza umuze mu mubiri utekesha amavuta azwi aryoshye iryo kandi yihariye intungamubiri n'ubuziranenge. Fry Mama. Martin Supimendi aravuga ati reka Sunderland nyiyaniye wananiwe kwiyana wa musifuzi we arekura icumu ari kompromise iro hasi umuzamu witwa Robin Ferri Gariya umupira ukubita pota ebyiri ujya mu izamu hariya. Arsenal kimwe ikipe ya Sunderland ubusa. Baby steps, pampa nziza ku bana bose. Arizacha Gabriel Jesus umuzamu bamuterekasi penalty ikipe ya Arsenal hariya baravuga ati ni offside, bari batanze penalty hariya. Nibyo musore witwa Gabriel Jesus azamukana umupira mbega iya Arsenal na Siri kereka ziteranyije ikipe zose zikomeye mu Burayi nizo zayihagarika ni nta offside irimo ariko kuko yarakiri ku murongo ugabanya ikibuga mo kabiri nta iri kandi Mandava yarari mu murongo. Iyi ni peno narebe VAR. Reka turabe icyemezo cy'abasifuzi hariya. Nebyo muba muduha ubutumwa bwanyu kabisa, turi live kuri BNB Sports Bar. Iyi ni peno cyangwa ikipe ya Arsenal ikozwe ku mufuka. Bavuga ko umusore witwa Gabriel Jesus yari yaraririye ariko ikosa ryo ryabaye. Bamusunitse ahubwo se yari n'umukinnyi wa nyuma. Nebyo umusifuzi w'umwongereza witwa Samuel Balota akaba ari kuganira bari mu cyumba cya VAR bagiye kutubwira batese nibyo ni peno cyangwa abaye kurarira agiye kurebera kuri VAR. Reka turebe. Ubwo rero yerekeze kuri VAR aherekejwe na gahunda nza cyane yitwa Tenga Promo tuzanirwa rero na reba Mandava. No offside. Baba we ni itako. Itako. Itako riri muri no offside nibyo. Nibyo no offside. Kuko amaze guca umurongo. Basanga nubwo amaguru yarari muri mu murongo. Yego ariko itako rye ryari ryarenze mu kibuga cyabo. Ahubwo ryari ryarenze ikibuga cye. Nukuvuga ngo Jesus buretse amaguru ya Jesus yarari mu murongo wa ugabanyamo ikibuga kabiri. Yego. Ariko urutugu rwe rwose rwari rwarenze mu kibuga kabiri. Victor Gyökeres Arsenal.
Victor Kerese ama umupira witwa Kayavete araryama ariko aravuga ati umupira ndawushyira mu rushundura ari kuri shoti aryamye ari umunyezamu Robirofe arinaga ariko umupira usanga mu rushundura Arsenal 2 ikipe Sunderland yayikaranye atenywa heza umuze mu mubiri utekesha amavuta azwi aryoshye iryo kandi yihariye intungamubiri n'ubuziranenge Fry Mama Baby Steps, pampa nziza ku bana bose. sinzi impamvu mbikunda iyo Victor Yokeres yatsinze nuko ari umukinnyi mushya mba numva nyine mufitiye umuhwe ni nk'ukuntu nyine abantu barakubwira ati ngewe ibitego bya Brini yaba byajyaga nko kwambuyemo cyangwa kwa Kunya cyangwa se kwa Sesko nibyo yishakira abakinnyi bashya burya abantu baba bakibakunda muri sezo zabo za mbere yego abantu baba bavuga ati reka batsinde bibone muri ekipe bisangemo cyane kabisa cyane ko afite na celebration nziza ntibikenewe bishaka kugaragara Emirates warebye igitego cya mbere cya Manchester United giteye ubwoba cyane Victor Yokeres heza umuze mu mubiri utekesha amavuta azwi aryoshye iryo kandi yihariye intungamubiri n'ubuziranenge Fry Mama Victor Yokeres Rutahiza Kerese umunota 93 bakora contre-attaque Martinelli witwara n'idomanda vakora amabara ariya amuwapase Martinelli ariya aterekamo igitego cya gatatu cy'ikipe Arsenal ari nacyo cya kabiri cya buri mukino Arsenal 3 ikipe Sunderland yayikaranye atinywa Baby Steps, pampa nziza ku bana bose. iki gitego nari kugiherekesha red card kubera iki ubonye takira ya Neridomandava no ariko nuko mu gitego cyagezemo ariko iri atakire ntago ibaho oya ntabwo yagize ariko hano mu matako cyane ntabwo wayibonye ariko ntacyo nyine ibyaye kandi attention ntabwo y'amanada ariko Martinelli bari gukina nabi Martinelli ni muzima bonye vitesse ya Martinelli arihuta wamufata